4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Б кілемінде жеңіске қызыл трикол палуан Бекболат Мурзанзар ұлы жетті. Қырғызстан. And the winner of the Mat B in the category of 61 kilogram is the wrestler of the red corner, Bekbolot Murzanazaroglu, Kyrgyzstan. Б кілеміне 70 килограмм салмақ дәрежесінде палуандар шақырылады. Мустафа Ахмедов, Тажикстан, Еркебулан Шынықұл, Қазақстан. In the next match on the Mat B in category of 70 kilogram, the wrestler from the red corner, Mustafa Ahmedov, Tajikistan. And the wrestler from the blue corner, Erkebulan Shunukul, Kazakhstan. А кілеміне дайындалып отырсын 79 килограмм салмақ дәрежесіндегі палуандар. Валентин Баби, Украина, Мырзабек Нурлыбеков, Қазақстан. And preparing for the next match on the Mat A, Valentin Babi and Mirzabek Nurlubekov. Б кілеміне дайындалып отырсын 79 килограмм салмақ дәрежесіндегі палуандар. Арен Исраилян, Армения, Ашраф Аширов, Азербайджан. And preparing for the next match on the Mat B, Aren Israelian and Ashraf Ashirov.